umuhanzi Marina yihakanye Badurama kuvuga yuko ari umwana bitewe n'ibyo ari gukora byo guharabika igihugu cy'u Rwanda. Marina rero yihakanye uyu ngo Badurama, ubwo Badurama avuga yuko ari umwana wa Marina, ariko Marina yabiteye utwatsi avuga yuko nta mishyikirano bagirana na Badurama kandi ibyo bakoranaga byararangiye, byari iby'imiziki kugeza amagingo aya rero nta kintu cyangwa na communication bagirana, bityo rero atazongera kwitwaza ngo Marina ngo ni umwana we bigatuma Marina yisanga muri riske atagakwiye kuba arimo. Ngayo ngukora Mutesi Scovia mama urwa Gasabo avuga yuko abashaka gusebya umwuga cyangwa gushaka gusebya itangazamakuru babinyujije mu rurimi rwabo bavuga cyangwa bakavuga amagambo adakwiye bagasebya abanyamakuru, bityo rero bagomba gufungwa bagatabwa muri yombi bitewe n'ikiganiro Magashi yasohoye ku itangazamakuru cyangwa ku kinyamakuru kiwe akoreraho cyitwa Magashi rero yasohoye bino avuga gutya: Mutesi Scovia, uribuka yuko wowe na Ndahiro Valens Papi hari ikiganiro Ndahiro Valens Papi nkanaguhamagara nkakubwira yuko iki kiganiro Ndahiro Valens Papi nagisore kuko kirimo amakosa menshi cyane. Ubwo diskerema yasenyerwaga inzu yiwe, ngira ngo ngewe naraguhamagaye ndakubwira ngo uyu nguyu Papi Ndahiro Valens narekure ikiganiro kuko kiriya kiganiro ntago ari cyiza cyane. Nibwo Ndahiro Valens Papi yagiye ikiganiro akagitunganya akacyegera. Rero uyu Magashi impamvu ayita Ndahiro Valens Papi yuko ari intera hamwe cyangwa akorana n'imitwe irwanya leta ni iyi ngiyi. Magashi avuga yuko ibintu Ndahiro Valens Papi agize ute bamubujije, ahubwo abikorera icyo ngicyo ngo kubera ko ngo hari abantu bashaka kubyereka nabinyujije ku mbuga nkoranyambaga, bityo rero niyo mpamvu Magashi arimo arataka abanyamakuru batandukanye. Ariko Ndahiro Papi Valens avuga yuko Magashi amukure mu rurimi rwe kubera ko rwose nta kintu apanga na Magashi, kandi n'undi munsi Magashi ntazongere kuza azana ubutekamutwe avuga yuko ari umunyamakuru niyizi itangazamakuru, ikindi ibyo akora na experience abifitemo uretse gushyira umunwa hariya akavuga. Rero Valens yavuze ko rero yiyamye Magashi anishingamishije Magashi ntazongere kuza amutera iseseme. Yabivugiye ku kinyamakuru kiwe akoreraho cyitwa Ndahiro Valens Papi, ni Papi Empire nicyo kinyamakuru kiwe afite asoreraho ibintu nk'ibi ngibi. Ubwo diskerema nawe yarangije gusenyerwa, ariko uyu Magashi avuga yuko iyi nyubako ya diskerema mu gusenyerwa diskerema yarabizi, ahubwo ariyo mpamvu yagiye agatumiza abantu benshi akabahereza inzoga ngo bakaza gukora imyigaragambyo kugira ngo badasenya ino nzu. Umunyamakuru ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda mama urwa Gasabo yasabye bano banyamakuru bakora akazi k'itangazamakuru ntibakajye bahangana n'abana batazi icyo gukora n'abantu batazi itangazamakuru. Mutesi Scovia yavuze yuko uyu nguyu Magashi yamwishe ikigarashi, ariko ntabwo Mutesi Scovia yigize abitindaho cyane nubwo yagize amuvugaho cyane, kubera ko ngo uyu nguyu Magashi nawe abashaka kurya ngo abashaka utuntu two kwirira rwose, niyo mpamvu Mutesi Scovia atajya mwataka cyangwa atajya amuvuga byinshi. Ariko Mutesi Scovia uno munsi yamuhaye gasopo amubwira yuko undi munsi azongera kumwataka azamuvugaho ibigambo bidahwitse ntago azigera ahagarara. Ntago bizarangira ngo bizarangira bigiye mu buyobozi. Kandi ikindi Mutesi Scovia yasabye ubuyobozi ko abantu nk'abanga bakoresha imbuga nkoranyambaga nabi bitwaje bagenzi babo bagashaka kurya bitwaje bagenzi babo, bagashaka gukurikiranwa bitwaje bagenzi babo ari uko babasabye babaharabitse. Mutesi Scovia yavuze yuko abanga bagomba gufatwa bagatabwa muri yombi rwose. Mutesi Scovia ni umunyamakuru, ni umukuru w'abanyamakuru mu rugaga rw'abikorera, niwe rero ushinzwe umwuga itangazamakuru. Bityo aravuga ati rero Magashi simuzi mu banyamakuru. Ndahiro Papi ndamuzi, ni umunyamakuru wa BTN, hari ibyo akoze bitanyuranyije n'amategeko twamuhana. Ariko se Magashi twamuhana gute kandi atari umunyamakuru? Ubundi ibyo akora bite byiwe? Magashi rero ni retired, yari umusirikare aza kuba retired kubera imyitwarire yiwe idahwitse, baza kumwirukana mu gisirikare birangira abaye retired. Kugeza amagingo anga rero abonye n'andi mikoro afite ahita ashinga YouTube channel avuga yuko azajya yikoreraho, ubu ngubu niyo imutunze. Magingo anga rero Magashi yikorera mu bijyanye no mu burasirazuba bwa Kongo, ibigamba avuga mbega bidafite iyo biva niyo bijyangira ngo mwana musura mukamenya ibyo akora. Uyu Magashi rwose yabonye
kuzima cyangwa abantu batari kumureba ahita areba umunyamakuru yataka kugira ngo akurikiranwe. Magashi rero kugeza amakinga Mutesi yamuhaye gasopo, rero Valens yamuhaye gasopo, ndetse n'abandi benshi bari kumuhereza gasopo. Ngayo nguko rero reka ibyiriwe bivurwa ku mbuga nkoranyambaga tubisubikira hano, amakuru nakagaruka. Nimero bwa mbere ugeze ko no muyoboro, kora subscribe ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora.